apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man, Mari Trinidad. Ay, nawaw! Si kamot gayam Mari Kulasa. Anyang iti gagaram. Umayak lang makiistorya no saan ka abisi Ay, wala. Mabalin mo't maray. Sa nabalay, tanakalabaak matan. Nasaya at mat nga rod no kasta, Mare. Ay na, adu ti mapagsaritaan ta no kasta. Ay, katwan, Mari Kulasa. Sige, agtugaw ka pa yung arot Agyaman ak, Mari Trinidad. Urayan naklabiit tagtimplaak iti kapita. O sige, Mare. Ay na, agpakipot ak akampay idi. Tapno saan amadlaw akapiti gagarak. Ay, Mare, saanen? Nagkapi akon ijay balay, sakbay nga imayak. Ay, na, Mari Kulasa. Ada yung anaing imas ati kapimay. O sige nga rod, Mare, makaamu ka. Mare, agpakada akon. Agyaman ak iti kape, Mabit lang, Mari Kulasa. Adda na patag na ibagakan ka. Anyang ay day tamare. Kwa, kasangay ko inton umay alunays. Umay kanto Ay nawaw, siyakpay ti ko na, Mare. Uray di nakimbitaran. Talaga nga umayak. Sigurado ka, Maray? Un ka de. Una, sayang mat. No di mo maramanan ti saganak amakan, Maray. Un, umayak nga umay, Mare. Iso anayonam ti makan nga isaganam, O sige, Mare, agpakadak nga roda na. Sige, Maray. Agan-anad ka. Nay, da kayo ti masalaw ko iti dalan, Ante Kulasa. Ay nawaw, si Kamot Gayam Albert kaanakan. Naggapan niyo? Sa dino kumapay ngay, iti ayan ni Mari Trinidad Si Kangay, sa dino ti papanam. Mapanak iji ili antay. Ta da napatag agatangag. Mala, mapanakaw. Ay, mabit laang Albert kaanakan. Aday bagakan ka. Anya day ta antay? Kasangay ni Mari Trinidad intun umay Alunes. Mapantayon tumakipangana. Anya nga iti isagana na. Agparti nga ta iti baboy. Ay kat sigurado day ta kaanakan. Adakon, Delphin Lakay. Sa di naman tinagapamon. Iti ayan ni Kumari Trinidad. Napanak la nakikape. Kan, siyempre, nakinistorya mo na. Apay-payla napan ka iti ayante kumarim kat adamot kapi ditoy. Anya kalakit din aya. Naimimas ti imported akapiti kumarek. Di ka lagbayin iti kumarim. Ay nawaw. Na, apay kumangay, kat isumat tinang pilit nga kape Diyak amukan ka? Ayun gayam lakay. Kasangay na inton umay Alones. Mapantayon to tamakipangan tayo. Tangiwat mo. No si ka tinaimbitaran, si kalati mapan. Di ka agay-ayap iti kaarubam takababain. Itay ka pa lang aglablab ako lasa. Manumot la timurang alabaam. Anya kumaitangay. Ayun gayam. Ibaon ka man kit di agumatang iti fabric conditioner lakay. Masapul aya dayta. Ibaon kaya no saan akasapulan. Alaam ti 50 pesos iti bag ko. Taiso ti igatang mo. Ado pa tinaskan nga ramidak. Ay kat ituloy mong tulatan inton madamdama. Ay nawaw. Una yan abiyag aya. Di ka din agreklamo. Tasyakmat nga rod ti pinilim. Wen! Ala, mapanakon!
Naimbagngal daw mao kula sa anak kao. Tatang, si kamot gayam. Anya ti masapol mo. Inya kulang to natangkan prutas sa para kada kayaw. Ay, nawaw. Agyaman nak, tanalagip na kami pa, itatang. Ay na. May sasako ba ita ah. Abas tuyaw iti makalawas. Sige, ay na. yun nagyong arudan dagita prutas kan natang tatang. Kan agkapi kayo mailangan ah. Sanain. Sana nga agbayag ta ado pa iti trabaho iti balay. Sige, inton maminsan tong arudan tatang. Ayun gayam, kasangin ni Mari Trinidad inton bigat. Mapantayon to ah. No si kati nimbitar da si kalati mapan. Anya ko mga itidakas na no imbitaran kayo mat. Na, apay birthday. Mangal daw tan, kadapay napatag apapanak madamdama lakay. Sa di namanan, di mo kunahin ang mapankamanan iti ayan ti kumarim ani Mari Trinidad. Saan? Iti ayan ni Mari Berta ti papanak ita. Taiso ti nakaikarga iti schedule ko. Na, schedule? Wun, basta, schedule ni Mari Berta ita lakay. Anya man ti aramidam? Anya ko mapay ngay, mapanak makiinistorya ken kwa na. Aha! Di lang may ibos dahil nga istorya. Mapan ko nga rod met imbitaran, tapno adda kadwa tayo ang mapan iti kasangay ni Mari Trinidad. Na, inimbitaram sa ama amin nakaaruba tayon bakit? Ay kitun tapno adu tayo ang mapan. Apay, asino ay ati inimbitaran ni Mari Trinidad? Nagadulakit din ay asal sa ludsudem. Agtugaw kakit di, tamangantan. No di mo kayat, umuna akon amangan. Makaamukan tumatan amangan. Mare Berta! Mare! Hey, waiti! Mare, to'y asom! Nay, si kamagayam Mari Kulasa. Anya tigagara Maray. Abugam pa'y to'y asom amare. Kan lumabalin, patugawon nakpay mo Hey, wait eh! Agsardong kandida! Kaslasaan kamot anay ruwam kini Mari Kulasa? Aday ta Maray, nagsardong ti asok. Umunagtan. Agtugaw ka Maray. Ay naagyaman nak Mare Berta. Anya nga may nanti gagaram? Kasangay ni Mari Trinidad inton bigat. Mapantayon to Mari Imbitaram tumat dagiti kaarubam. Anya nga iti isagana ni Trinidad Maray. Diyan mo, ngam sigurado anaimas amakan Mare. Ado kat ti kwarta day di ako Mare. Sige, umayak to Maray. Kaya't kumatiag sila iti karnikat. Aguray ka. Lugan mat ni Mari Trinidad ti lumabas. Mari Kulasa, si kamagayam day ta. Sa dino ngay tinagapwan Maray. Ay na, di talaang Maray. Si Kangay, sa dino tinagapwam. At dapay servis mo. Nagpaili ak Maray. Napanak gimatang iti mailuto inton bigat. Ay nawaw, napuno ti lugan ni Mari Trinidad. Sigurado nga ing grande manan ti birthday na. Nay, apay ngay Maray. Napaulimag kamatang. Kan, apay ngay aming mingmingam dagiti nakakaraton aginatang kaw. Ay ko Mare. Awan, at dala na lagip ko. Kasta ka di Maray. Sa dino ngay tilakad mo. Agawid akon, Mare. Ay katlumogan kang arudan Maray. Sa nabalay, talumabas kami mutlaang iti paraangan niyaw. Lakay, adakon. Nagaragragsak ka may bakit? Apay, anya napasama. Awan, basta naragsakak laeng. Ay, kita ma. Ang mga panunutan dagiti ka, baranggayan tayo nga agbala ka. Ay nawaw. Saan mat alakay? Apay nga ro da kastaon iti ragsa mo nga. Ay nawaw, mangisagana ka kidi iti supot. Ah! Sayang mat, no awan ti maisupot ko inton bigat. Ay, kulasa bakit Di ka mangibabait. Maliti ka sa raramidam.
Magisupot ka makipangang ka nga raw. Ado pa'y ti ka aruba nga inimbitar mo. Kat saan mo a birthday? Ay na di ka man agin dididita. Amok to pa'y mulaang akayat mo mulaang. Ay, saan? Di oray pa'y kukuha maamin. Anya pa'y laang aramidam ngay lakay. Agpulis ka mutin tapno saan ta amala daw iti kasangay ni Mari Trinidad. Ay, saan ka mapan? Na, apay kumasaan. Oh, masadutak. Okay, makamuka. Lakay, kita man no bagay kumatlaang to'y kawas ko. Mabalinain. To'y make-up ko nga'y bagay ko. Apay ta masapol nga, make up ka ya. Apay, bawal aya. Nakababain mo't akin ni Mari Trinidad no saan presentable iti kasangay na. No, agisupot iti makan. Kan mangimbitar iti ka aruba. Di ka mabain. Aywan, naimbaglaangan tayong palagip mo ti supot ako nak nga alaa. Happy birthday, Mari Trinidad. Mari Kulasa? Oh, apay akasla naklaat ka, Mare. Nagpuskol mo ta make-up mo, Maray. Kas kala teenager iti kas talangam. Uray si kamot, Mare. Kasla 16 pa'y laang titawan mo iti kastalangam. Aywan gaya, Mare. Nalipatak nga imbagakan ka. Inimbitar ko mutlaang dagiti kaarubak kan gagayom ko. Anya? Anya nga minan ti pagsaritaan ta, Mare Trinidad. Diyak na guston dinaramid mo, Maray. Si kalaang tinimbitar kaw iti kasangay kaw. Ita, intugot mo amin akarobam. Dakas ka di, Mare. Kasanulangan ngay kumaray. Nukurang timakan. Sapay adu kayaw. Ay na, grabe kamat nga agsasao, Mare Trinidad. Diyak lang amin na guston dinaramid mo, Maray. No saan, o di agawid kami nga rudan. Ay, sana kasta, ti kayat ko asawon, Maray. Agawid kami laangan, tapno awanin ti adu asawom. Itamot lang, lipatemon ngagkumarita. Nay, tasig nga pa itikas na, Maray. Ha? Puskol ropa ka mata niya. Ay, unahin na dyan kumarain. Kulasa, madlaw nga imot. Pisa, imot sana. Ay na, pasensya kayon kaaruba. Jakmat ekspektaran akas jay ti agbalin a reaksyon ti kumarek. Pasensya tayo. Daktil ti balay na, ngam kasi mo ti ugali na. Dayo ngamin dito'y lugar tayo, iso akas na. Sabali at talaga ti ugali na. Pasensya tayo, kakaruba. No amok la akas na. Sa anak latta kuman, anak ipagayam kan kwa na. Ay, no, mukha kas jay. Dala ko may mimayaw. No amuklaang sa anak latta kuman nga imay Maray. Wan nga rod, Mare. Jakman amoy ti day tatao. Ibaga na pa'y anapuskol ka no ti panagrup-rupak. Agawid yan. Una, nakababain mo iti daji at Trinidad. Nakitak metlaang tinluto da makan. Kasla saan mo't anaimas. Ito din. Nagawid ka man tadagos bakit? Ay, no amok lakas jay ti ibaga ni Mari Trinidad. Sa anak latta ko man anapan. Nay, apay aya? Imbes amaragsakan, ta inimbitar ko dagiti kaaruba tayo iti kasangay na. Saan? Tanagado timbagbaga na. Napuskol pa'y kano ti panagrup-rupak. Uray saan mo't. Day tanti bagbagak. Unak tumot nga men, ano si ti inimbitar da. Si kalati mapan. Ay nawaw, may sakamot, Delphine. No siyak ti sika. Agpakumbaba ka langay, tanalawag mo't asika tinagkamali. Dumawat ka iti pamakawan, iti kumarem. Iti kasta, agsubli ti sigud alin na nganyaw. Oh, tatang, agkape kayo pa Nagyaman ako la sa anak ko. Ay, wang gayam.
Kasla saan ka mo na mapanit yan da Trinidad? Talaga asanin, tatang. Saan kun nga ibilbilang ako marik da at Trinidad? Ay nawaw. Ada di yung nagkinawatan? Diyo ka dinadamag tinapasamak idikalman, tatang. Anya dito napasamak? Kastoy ngamin, tatang. Inimbitar ko dagiti ko kumarek. Ken kaaruba iti kasangay na. Idi kwan, nagadukit din ngay bagbaga na. Ay, basol bumit lang anak ko Na, siyak pa'y tidakas ita. Apay ngamin nga inimbitar mo dagiti ka arubam iti kasangay ti kumarim. Kano si Kamila inimbitar na. Respeto mo ti kayat ti kumarim Gamin, isumuti na kairwaman na. Mare Trinidad, mabalin ka ding agsarita ta. Ay, nawaw. Kalpasan tinaramid mo. Amok akam mali tinaaramitak. Ket sapay la kumata mapakawanak, mare. Ay, busy akita, maray. Agsublikan tulagan intun saan ako nabisay. Ala ka din, mare. Pakawanan na kuman, Sorry. Makonsensya ak unay iti inaramid ko. Pumanaw kan, maray. Yak kaya't makita ti panagrup-rupan. Mare, Di mo urayan makapungtutak kan kamaray. Nangagkuamay dagiti agkakasakit abalikas mau. Agasam nga ita na ibagam adayo iso asabali to galay. Anya kumangay ti maramidam. No sabali mo't ti nakairuwamak. Respeto lang ti kasapulan, maray. Respetaw! sorry, mare. Pakawanan na kuman. Ay saan, maray? Pumanaw kan. Tamangan nun niya pa'y ti maramidakan ka. Pumanaw kan! Delphin lakay. Anya ngay tirumbang nga aramidak. Saan nakmatan ang mapakawan ti kumare. Mom, kamali nga menti inaramid mo. Iso pagadalam ko maday ta napasama. No si ka ti inimbitar da, si kalati mapan. Di ka agimbitar iti sabali pa tao. Ay, anya nga rod ngay ti aramidak. Tapno mapakawan nak ti kumare. Urayam nga agbaw ti guranakan ka. Tano ita talaga napudot ti ulo na. Nangro nakit adu ti naisawang mo makapasayr iti rik na. Kasano ngay no saan na kun ang mapakawan ti kumare, lakay. Di ka man nagpanunot iti negatibo, bakit? Ay-aywom kay din ni kumaray. Aramidam ti amin, tapno agsublit ti sigod, alin nang inyo. Ay, nawaw! No si ka tinakabasol, agpakumbaba ka. Tadayta ti kasayaatan nga aramiden. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.